Evo pozivam finalista Nikolić Lazara, broj 23, 30, Karač Dejan, Bajić Miro je našao zamjensko vozilo, koji su 9.4, Nikolić Dragan 53, 37 Ivanović Čoka, Petrović Niko 22, 27 Marinković Regenskog, Atić Dejan 27, to jest 42, Marjanović Davor, koji je također uzeo zamjensko vozilo. Uvozi kad ne treba i kad treba. Ne vrati. Ajde, oti, aman. Ovo je treći. Prvi čija nije. Imali smo malo veću pauzu, ali zanimljivite, ipak su naši vozači malo smeće za vrijeme, auka, nema veze. Ovo je bio samo ja, ima tu, sve vidim. Ne, ovdje sam pustolje stavio. Vozit će se 8 krugova, 9 vozača. Kao što vidimo, Lazar Nikolić promijenio šoker šajbu. Ponovit ćemo još jedan broj 23. Kako govore brojeve, tako su njihova startna mjesta. 23 Nikolić Lazar, 30 Karač Dejan, broj 4 Bajić Miro, Nikolić Dragan, broj 53, 37 Milovanović Čoka. Sad će rastort catch, Sad će ga nađevat. 42.